والسراسي پارچن دنگین کردستان گلو چا بری خود کنه کنگره 14 پارتیا دموکراتا کردستان او گارتن نوا کنگره بری ود چند باندوریا پارتیا دموکراتا کردستان برس علی اونجا شروع بکاری سیاست او الاستودیو ما یال دیاربکر گلمه برس علی دماتا باش به هنیه کر ام بری خود کنه نوا کنگره 14 پارتیا دموکراتا کردستان کساتین پراگماتیست کساتین خودی ازمون کساتین سیاسی کساتی کو برپرسن گوپیت کا دسالاتین سر از تحریم کردستان و عراق شخص روی بارزانی جی که ابن شپیایی و کو ریبری تفگرا رزگاری خوازا کرد یا برچاوه تو چا هنچا بری خود که نگر و هنچا گواردنین دنوا کنگره داد میزینن بریا هر تشتی اجی وکه کردکی با کری کنگره 14 امین یا ملت کرد یعنی اره کنگره PDK Partiya Demokratik Kurdistan'e bes muhabin jiberg PDK diroka milleti Kurdre brastice roleke gereke giring misyoneke gerek giring hilgertiye jiber ve rastaqniye haneji ez ve kongre hane veke kongre netevi kongre milleti Kurd benim و وکه کردی که جی اجی دلوجان سلاف دکم و جه همو کدکار و جانگورین گدناوا و پارتی ده جیستندنه 76 سال وانجی به حرمت به هشمندی که کردستانی سلاف دکم و ببیر دنم مخابن جبو کردا ملت کرد اف کنگرهانه براستی کنگره که گل کی دیروکیه گل کی گرینگه جبروه که ده قناغ که گل کی دیروکی ده اف کنگره هنه یعنی یا پدکی پکته جبروه که ایرو از باورم چاوه همو هزی دنیای یه نوندی هزی دنیای چاوه هر کرده بر پرسیار تیگهشتی به کنگره yani jibergu ev kongre hane ev kadera milleti Kürtçi alakadar bikeji nezve alakadar dike jiber ve ki emji dişopinin muhabin Partiya Demokratik Kurdistan de diroka netavade de diroka milletade parti ki gel ki balkeşe brola be misyona ev partiya hani دچیا ده هاتی آوا کرن ده شرط و مرج پفچونا جهانا دویمین یه سار ده هاتی آوا کرن و اف پارتیا هانی ده شرط هری دجوار ده زحمت ده ملت کرد به هر هاوی ده هر قاده تکوشی ده تمثیل کریه یعنی بر وی که از دو خازم ورستقی هانی ولی برس علی از دو پتر که بحثه و پرسه کن برحال ما بستمنا جارة كدن بميفاني قوية لديار بكر وقرم هندك نقاش روشة بكين بريس علي جارة كدن ببورين ديراش بفياويبو از بورم تا فرماندارا ديت كده ما كود چپرين شر دا شر معنو نماني دقود خانه چميني دي شر بكن دجمن ترسنوك فعلا ترسنوك جبو توازنا شر دي برجان دي كردان داش كاش كواتا ده چارچوب گوارتن دراماتيكين لدوره چه دي بنگلو پرسا كردان لهر جهه که هر وقت که پرسکه زغتره پرسکه نیف نتویتره پرسکه جدیتر و حتمیتر و پتر ولاتن سردست سر رات وستن که آتا دوی چارچوبی ده پیوسته چوا اداره راشه بیتا کرن گلو سنجا بو پارتی بونمونه وکو به باندورترین حزا سیاسی کردستانه بله yani بله yani bu çareserkirina prizgireki milleti Kürt u temsiliyeta reva hukuki brastici gereke parti ke veke Partiya Demokratik Kurdistan de dengde zbavarın problemi ke باغ بيشتغل امتى قداريت كاين امتى قداريت كاين بله بله yani temsiliyeta milleti Kürt behişmendiya milli u netevi bekti. Yani Türk partiye göre ne kadar misyoneke milli be Kürtperveri be ne kadar milleti Kürtçi temsil bike. Yani teybetmendiya pedeki evaneye zedettiri 105 sale milleti Kürt
her asta diroke de ad dijwar de zahmet de temsil kiriye. Jiberçe 105 sali domandiye jiber ku bihişmendike milli esas kirtiye u jveya tücari bir dur neketiye. Evya gel ki giringe u hatani nihaji bir serfrazi لسر پیاسکینیه و بویه برسیف مخابن de netava de diroka her netava de tek çunji hene peşveketinji hene şundaki şandinji heye evane tişki revaye bes cüdatiya diroka pedeki Partiya Demokratik Kurdistan tücari lehemberi dijmine xwe taviz nedaye lehemberi dijmine xwe serê xwe netewan diye yani rasteke wisa heye de işareti îro de jî em gelekî rastî jî serfiraz û kêfxweşin ku pedeke li gora nûjenî li gora guhertinê cîhanê heremê û Kurdistanê pozisyona xwe jî nûjen dike û vê tecrüba xwe yê mezin dîrokî di ber çavarê derbas dike bi referansê vê tecrüba hanê jî vê kongera xwe saz dike û biryarê gelkî girîng û dîrokî distêne. Evane bi alîkî ji bi rastî jî yani kongereka ji bo tekoşîna milletê Kurd, temsiliyeta milletê Kurd zêde zêde giringiyeke wê dîrokî heye. Mesela bi qasî got ez dişopênim dîplomasî yekîtiya Kurda, pirsgirêkê jina, zaroka, ciwana her wiha temsiliyeta jina di nava partiyê de gavnî gelkî giringin û ev jî li gora guhertina nûjenî ya cîhanê ye ji ber vê yekê bera tu kes di nava şek û şüpha tunebekî gu pedeke li gora guhertina cîhanê jî ew jî xwe nû dike û bi felsefak nûjenî demokratîk û hukukî li gora misyona rêbaza berzaniyê nemir dimeşîne. Ji ber vê yekê jî ez dixwazim vêya bibêjim her Kurdê dilsoz li kêderê cîhanê dibe bela bibe divê guzanibe qublegeha wan îro Başûrê Kurdistanê ye ji ber ku li Başûrê Kurdistanê temsiliyeteke reva heye ji ber ku li Başûrê Kurdistanê îro heremek azad heye û temsiliyetek hukukî û reva heye ku hêzên navnetewî Yekîtiya Awropa, Amerîka güçtûtek veya kabul dikin. Ji ber vê yekê Başûrê Kurdistanê bi axa xwe azad bi herema xwe azad û bi dewleta xwe qublegeha milletê Kurd e. Elbette ki ew kêmasî hebin pirsgirêkê hemî dewleta hene ê başûr jî hebin. Ama divê belê kewata di çarçoveyeke te dibêjî tenê hîviya gelê Kurd li ser astê Kurdistana mezin ev Başûrê Kurdistanê ye ku sererayî şert û mercên gelek fişarên gelek li heremeke destûriye di çarçovê yasa û rêsaya nêvdewletî de wekû biryara 688 ya civata wêlekariya nêvdewletî de dîfaktuye herêmeke Kurdistaneke azad e. Kewata gel û taçan giringe hend aliyên parçên dinyên Kurdistanê jî rewşa hestiyara vê parçê berçav fergirin nebine serdema ser êşiyê bû vê herêmê nebine serdema hindê ku welatên serdestên deverê hêceta bidenê hêdî hêdî bihên bêguma me tirsiyên ciddî li ser emniyeta vê herêmê drûst kin. Birastî di deng de hepkî asteng problem heye axaftina wey a vê dawên baş fêm nekir bi qasî ku min fêm kir ewan heye yani yek divê ku di navberiya Kurda de diyalog heke danûstendineke medenî hebe a herî giring jî ewan heye ki ku hêzê siyasî yê Kurda ji rastiya Başûrê Kurdistanê re rê bigirin yani li wê derê temsiliyetek heye eger ku ev temsiliyeta hanê ev dewleta hanê ji terefê em bêjin partî û rêxistinê siyasî ê Kurdên Bakur ê Rojhilat ê Rojava neyê nas kirin mixabin ev ya
خطر که گل کی مزنه یعنی جبریا کیجی elbette ve dinaberiya Kurdada dinaberiya rexistin u partiye Kurdada diyalogu ke Kürtperveri u netevi medeni eve hebe fakat veya herkes ne kare ligora berjevandiye xoy grubi u siyasi binirxine u be hişmendiye bimeşine yani ez xwazim veya bebejim îro devleti ke Kurda li başvuru Kurdistan'ı heye, devletik federal heye, her Kürt dibe güve rastiye bibine, u jere hürmet bigre, jere rez bigre. Ha, dinaberiya Kurdada perskire ki güve hebinji, disi ki dikaren beriya diyalogu danustendini bihişmendiye ke Kürtperveri veya çareser bikin. Ama esası mesele evaneye ki güve em xoditiye li devleta xoy ya federali başvuru Kurdistan'ı bikin, خودتی لآخا آزاد بکن ام خودتی ل بدستخستنی ویدری نرخ ویدری بکن یعنی گاوا کرد کی گوشخوار بیشه از کردم وام برپرسیاریه هنده یا دا پارتیک یا دا ریخستنیک inisiyatifik sivil guşxwar بیشه از کردم و بنگاه همل سر کردیتی آوا بویه دوی گبانا قبول بکه و وی برپرسیاریا خوشی بکی ماسی بکی بینه مسئلهش برا دست بیده که yani nirxime Çin'e, nirxime Kürdistan'a meye, nirxime yekitiya netevi Kürde, nirxime ala Kürdistan'ye, nirxime bidesxistine mene, em xuditiyle bana gişa bikin. Kürt gava guveya nas nekin, jveya rez negrin, hürmet nekin, u bana ne parizin, peşte nekin, geç nekin, u piroz nekin, lugora me evana ne Kürdin. Yani dibe gu evana rastiya hani bediti jiberwe ki yani kongre pedeki brastiji de konağa ke geleke diroki pedek pekti u biryare gudistene ji emji jivra jibakure Kürdistan'e dişopenin u balameji le serveye yani yek brez serok Mesut Barzani yani tekiliye navne tevide de temsiliyeta Kurdada diyaloga naberiya Kurda yekitiya Kurdada o brastiji ahri girenk mesela Juana jina keça tabi partiye dike bana gel ki giringin bera devlette dakir kerşi veya zanibin ki Kürt ne Kürde berene çava bukhazın evi bekaribin tasarrufi de aha Kürdistan'da de pek benin تشكي وساجي تنية. بله. ولی برس علی آنجا شروع کار سیاسی الاستودیو مال دیار بکری میوانه مبو ایواره که خوش گله کی سپاس.